council ki sanling do ha ka jinglang bala pelong ha ka hall jang snaps im college mau kerwan kala yo pan je di kinong ket kamba pura ha ka bala pen skemiki do pa pen kraw ka jaren MDC jang mau kerwat constituency kinong ket kam na ka bentaus nam arajar arpusan hadu arajar pra kilong uba Polin Lingdo kum chairman uba Adat Star Nongram pad uba Precious Lingdo kum ki vice chairman uba Moonli Roy Lingdo kum secretary uba Bahun Lang Sanglen kum assistant secretary uba Kitbor Singh Lingdo kum publicity secretary uba Kras Nonglang kum treasurer ker vice kilong uba Demik Star Lingdo uba Elvinstone Lingdo bat udukhat nakakur Lingdo nonglen kien uba yalamlen Lingdo kentup yakat wei kidukhat yakajinglang lapenya da uba boarding Lingdo ubade chairman barim jang council ki san Lingdo ka jingkran priang na uba Ailat Star Nongram vice president ka council ki san Lingdo bat jingkran kublay na uba Polin Lingdo chairman bathamma jang council ki san Lingdo kakurung do kin ba kakurung do maslaw bat kyur nonglang bat ki kur no rem kile yakun ye gatma hagasmen se jar sanspa yan kita di khat mirusno ki bakan thu hagaji sisar jong kamaria bat hagamaria ki ong ki de ki shangoi kita ki skim shangoi ki mi na Bangladesh shangoi jat skim shangoi mene la bakana bat ki kwa barsishal maduk maria mauyang bat khat sopra maharam syaduk selehe mo ter reina mar baka yo mo khwat ni chwa ka don han nong ke ka yam yam la yakun rambat ka kinya ka ka kurno ram ka mai gut kumne sa namar bagi ma banele ti daga thliu hadina ti daga thliu chi ja sparwa ti daga thliu bai chiang ni kisip thung kongkong bat tap do skum sayane persyak bal cukendang mariwan kisipai jogi kan bisnyong kinyak long tu basisya apala tiga tilir batap daga batap daga skum sekendang na silyang ka bekasti kitai kisipai kan bisnyong diwan bergerengko piong tangi kikatu sinong tersau sinong de baro athar ladung yaki bat na jok tuma si hajar samspa nado kita kepor kitai kan bisnyong kiba kentuk kamria mau yang bat kanung klau kap saukra kimuan musyuk kala kendo lapelong kanong ajing sya ban nakaleng rejungi yakinong ren jongka council kisan ndo ngangit ni la sai bha ka por ba sai ba mik mane tenre war la ta bang idoni MDC don borom jungi bede ka tu man pai security ki dustur rejungi ha por jong district council dengan super snow kat tu kat ni lengkot karang bakalam long kli sudah di kumba pila yo snow yang bagi badmit ila pensaya kan por balasang ya council jung san do tasnam khatsan spa arpusan hadin jong kacing seng le hima khasau pra kahima long klau al khasan spa arpusan di kumba kalapau balaseng ia kali ke hima long klau haga khot kubor kompor haga santrik September arajar pusau bat la itu bai council ke jongi la itu kumba pilih aso mene ke khat lu tarik Desember khat khandai spa lemba kajingwan ban wat pania jong kasorkar India ia terima kasih hari itu ipor bandar yang jong kapten di Harvard report ulawan hajakram ya kebanwan ya gicing sisi buku siar yang beliau slow mo ya ki history ki fi film personal dan kode kaba ketik bahan ya gicing pun perhat kesma balaga ka por hagani semua macam semua film dia kan history dari hima maram jadi kapor film komedian
Isu tu nak berpikiran rekat history berpikir boleh kita lagi pada. Kadang kesat boleh gua akan panggi. Kasulong ba lakha yapi hagadong kathan se hagajala kaba phimyo baha tempat wi te ka buksia be pi ya kata sab ka phong ko pi dan jadi pinjol ni kita paki mo di pantah jo partai mo kita lagi weni ko pa mamlele mata ka pau hagar ka kanbun lagi ka council ki samendo bagi kerman skam ba lengba jo pi mo kamdei bantuan tangga tak potri dan negara jingwai ko pi pin samtau kerman pinda pendi na gawe ka kuat bansa jingkemau kabaki ni pateng jongi hadir hubur amtam jadi samha jongi pentale kalau susi bani kalau ba ka history kabaki kitip kalau betang ya ka mobile tang ya ka social media kimi issue ki ban puli ya ka history ya ka dak kadang ya ka thamai kabaki kimi ya pendut por tang hakiki social media barna jupun kemau borobor ba bagajat beriu jungi katim bagajinglong talai kajinglong kerpang jungi katim kadon kam bagi di pateng banwan kintip ya kasdang ya kekut kintip ya tambah bagi kimi nama lati lana bagi kintip kumno kajat beriu jungi katim tiba bagi di pateng jungi kintip pi kilong shua pi ba haswa Piraman yang mati jompi. Kemati ke pipi kena kata tapi ke pensa yang saya terbiu lagi. Lalu pipi yang mati pun terlibat sudah. Kini kikun sama jumi yang kepoteng teman-teman. Nanau ya pilar pikeli yang kemai jompi bukti. Kebasnusi yo kia oman ngintip. Apa ini kebasnusi? Pi kebasnusi mentera golamba. Ni sibun kisama ki bakam baki ya kacat belbeu. Andrei nada pi keli ya thamai. Ya ka jinglong kerpang jumi ya ki bobun ki banta kacat belbeu boleh wakar kuha. Kim don jingtip Dai kata-kata maju perlu ki breu ki badon ni kasap ka pong boleh boleh ai. Baki la tapi banti jendiu. Ya thamai jo kacat belbeu. Bagilah tapi ban pelai jimun ban puli ya ka jinglong kapang juga jan beliau bagi ya ka mati hagi longden ya ki mati ki ban ki molanai ki ban penpu penpin ya ki pateng ki masawan ki cinjung pun ki samla mata kam kini ki puli samare tapi ngaka mausa hagi di session ki belada kemudian ki nombi hikmat abang ngakran nanti po council anda harap ada ban keren. Ngapa dongkam justru tu nak ban pendongkam lagi ketin ulung suah umat suah. Nama ka i baha ban pulih ya ka ai kepa kilong suah kialam kiptin kihikai. Bagi kenal sah hari keren jonga kapok council. Ala pendi ki kentin kipa kilong suah kipan suah ki pendongkam. Malaysia ni setai kidon kipa ya kublai ngai kai. Sontak kata gaji keren jadi tambah himut pun no, apa pikiran untuk